Usembur Menteri Kejala Bap Presiden Tun Song Ulong Bagajing Syajid ki Deputi CM Arngut Jong Kejala kani kenti bamenta kamsyam ladai bagadang thamai dai kani keladon ru hagi por Menteri Bala Syajid Arngut kum ki Deputi CM ki Arngut ki Deputi CM ki bami ba Syajid kani kenti bamenta ki kenthui Bap Presiden Tun Song ubade ru Deputi CM barem berubah senio balang dhar. Isu kirang bon mo ka Sipas koloni ka dipnap ya ka border ki priority jo ka ni sokan TV. Borok kini ki pending issue ki degi priority jo ngi nang tak ni government. Boleh ki batamai. Ya ki betul mai rungi nang pet hamar bas sri makani ka coalition government. You need to understand one thing. We have abandoned ka common minimum program. Ka balance ni kitu ka ti gitu. Kidon laga jong ka priority. Okay, we will examine and then accordingly. Boleh kimi Arngut Deputy Chief Minister mata. Balai no mi Arngut. Ibon ong no bi Arngut. Marlas kili sang away. Mansura kadon. Mansura kapne kan ka new thing. Mansura kadon ni ka ba mi Arngut ki deputy chief minister. Ni kapne ka new thing. Kata kamu ada kan question. Oh ba ka protection ka MP ka don apun rungot ki MLA post speaker kan ni shopee ni kan Nilai rai ka post speaker kan don lagi. Boleh PI tang Arngut UDP last pil telang. Nei jo kawan Islam na PI Arngut minister ko UDP. Ayah kene ka song how national president ni balong chief minister ya kene ka de ki kren ke ka consultation. Kini kita dalam apa dulu mo kung ka BJP ka SPP kini share dia ka secara bikin hal anu. Ya kata kata di internal arrangement kita ke jog parti tengah. Thank you. Boleh.